आज बस कौन है बहुत दिन पर हेलो गाइज नुआ एक ब्लॉग रे आपन को स्वागत। आज मु कुआडे जाऊ जे आपन को कहबी। आज मु घर को जाऊ चली काहे कि ना आज बहुत दिन पर आज मु छुट्टी नै छी। मैडम गलेनी सकाळ बाजी पळेलेनी मु एबे बाहरी मोर किंतु टाइम हे गलानी आक्रस मु 3टा हे गलानी काहे ना मोर ट्रेन अछि 4:50 रे अछि। मु एबे बाहरी सालेनी टिके शीघ्र जल्दी जीबी बोली ट्रेन न धरि पारिबनी मते बस धरिवार अछि। बस धरि की एबे कोन ट्रेन धरिवार अछि। मु बस तो टाइम हे गलानी एबे बाइक रु मु जाएगी पुनी बस मते धरिया पड़िबो। बसटा मोर आसीगला बस रे आसिकी मो बसीगली बस सिना बसीगली मो भाविली एसी बसटा एसी बसटा होता एसी बसटा कि एसी चलू ना एसी चलो ना कि एसी देख लाइट एसी सुई सब देखते अच्छी कि एसी चलैलानी कहीं कौन कहीं खरा बर्षा हो एसी चलैबी मुझे ठीक अच्छे बस आडजस्ट करदे मुझे लोक मद कर आसते से मो गोड़ नदीदेला मुझे झगड़ा है ना कहीं जो लोक मद पी लुटेबार ठीक नुह आपको कहबी से घर को पहुँचले मुझे कहबी कौन है से केसटा। भाई बसटा एत लेट करके जाऊँ मोर यात्रा टाइम हो गलानी मु कौन करी से भावुँ लोक खाली गोटे गोटे जगह पैसेंजर भाया चढ़ाऊँ। भाग्य को गोटे ऑटो मिलगला ऑटो में बस जाऊँ। फाइनली एबे संबलपुर स्टेशन रे पहुंची ठीक टाइम रे पहुंचली एबे चलो ट्रेन टाइम हो गलानी प्लाटफॉर्म 1 रे लिखी देखला को प्लाटफॉर्म 2 रे लोक एते सारा भीड़ मु देखी पूरा मु हजिगली भितर भगवान को कृपा मु आसिक ठीक टाइम रे पहुंची गली देखला को ट्रेन आसी ना ट्रेन आसिया मु वेटिंग करूँ लोक टाइम रे पहुंचे 10 मिनट लेट हो गला आसला को देखो ट्रेन आसिक पहुंची गला ट्रेन तो पहुंची गला आउरी से आधा घंटा लेट कलानी मु कौन करी आसिक स्टेशन रे व्यू देखेदेवी देखु स्टेशन रे व्यू डाटा केमती लागुची देखो जहाँ संबलपुर स्टेशन रे ट्रेन धीरे धीरे गढ़ला मुझे भावुली ट्रेन रही बोली कि भगवान को ट्रेन ठीक टाइम रे छाड़देला लेट हेले भी 10 मिनट चलो कि छाड़ा चलतु टे बाहर व्यू एंजॉय करवा। फाइनली रनपुर स्टेशन में पहुंची गली मसला मासे आसिक वेट कर स्कूटी जाने बाहर बहुत दिन पर जगन्नाथ रथ दर्शन मिला जगन्नाथ मंदिर दृश्य देखते बहुत बढ़िया लगुच कि बहुत दिन पर बाबा को देखनी के मिस करी
আচ্ছা এই কপি একটু দাও কপি একটু দাও বাই 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 নমস্কার 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 মা নমস্কার সারে বে তু লেলা মো আজি বস রে কোন হেলা ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି କହିବି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଡି ପଳେଇଲେ ମତେ ଦେଖିକି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସକାଳେ ଆସିଲା ସେ ଟ୍ରେନ ରେ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଜି ଝଗଡା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବସ ରେ ଆସୁଥିଲି ଯୋଉଟା ଏସି ବସ ଥିଲା ଏଥିରେ ଏସି ଚଲେଇ ନଥିଲା ସେଠି ମୋ ସାଇଡ ରେ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଥିଲା ମଦ ତ ପିଇଥିଲା ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସିଟ ରେ ବସିଥିଲି ଆସିକି ସେ ଆସିକି ମୋ ସିଟ ରେ ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ ନଦୀ ଦେଲା ମୋ ସିଟ ରେ ଆସିକି ବସିଲା ମୋ ଆଡକୁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ଆଡେ ତମ ଗୋଡ ବାଜୁଛି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ସାଇଡ ରେ ଟିକେ ବସ ମୁଁ କହିଲେ ତୋ ସିଟ କିଏଟା ମତେ କହିଲା ସେ ତୋ ସିଟ କିଏଟା ମୋ ସିଟ ମୁଁ ବସିବି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ସିଟ ହେଲା ଅଲଗା ସାଇଡ ଥିଲା ମୋ ସିଟ ଅଲଗା ସାଇଡ ଥିଲା ସେ କହୁଛି ମୋ ସିଟ ମୁଁ ବସିବି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ତୋ ସିଟ କେମିତି ହେଲା କହିଲି ଏମିତି ଭାଇ ଜଣେ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ମଦ ଯିଏ ପିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇ ହୁଏନି ଆଉ ସେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଚାଲେ ସେଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ବି ବୁଝେଇଲି ସେଟା ବୁଝିଲାନି ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ସିଟରେ ବସିବି ମାନେ ବସିଲି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଲିନି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ମଦ ପିଇଥିବା ଲୋକକୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି କାହିଁକି ନା ସେ ମୂର୍ଖ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେବି କି ନା ସେଥିରେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟରେ ଯାଇକି ବସିଲି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପଛଆଡେ ଯାଇକି ବସିଲି ମୋ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପଛଆଡେ ବସିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ତ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ବିହେଭିୟର ସେଟା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମାନ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଖରାପ ଇଏ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି ସେ ମତେ ଏମିତି ଅନେଇଲା ଯେମିତି ମତେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ କାଟିଦବ ବେକ କାଟିଦେଲା ଭଳିଆ ମତେ ଅନେଇଲା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାହା ତ ହେଇଛି ଆଉ ଲାଗିଲେ କାହା ସହିତ ହବନି ମୁଁ କାହା ସହିତ ଲାଗିବାକୁ ଚାହେଁନି କାହିଁକି ନା ଭଲ ଲୋକକୁ ଭଲ କଥା ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଖରାପ କଥା ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ମ୍ୟାଡାମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଛାଡି ଦେଇଛି ଥାଉ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଆଗ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ଫୋନ କଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୁଡିକି ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ଅଙ୍କଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ନ ନାଗିଲେ ଟିକେ ହଜମ ହୁଏନି ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ସହିତ ଟିକେ ଆଉ ପାର୍ଟି ଅଛି କାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କେମିତି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ କାଲି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଆସିବ ଗାଇଜ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।